Retete kumenjea ndene ya Meru kire arimi ba mira na kire biashara ba mira na antu ba Meru bonde kwithirwa thoko ira tutwire kuruira na kwariria ira ya ingirwe ya kwendia mira Somalia netete kuruka ndwaria ni irendelea kire thirikari ya Kenya na thirikari ya Somalia ne woro ri turari nao na president wa Kenya tutongere tu president Uhuru Kenyatta itwathiririe ndwaria cionthe na bibitiere yake ibarua ikuthuranirwa kenda kaitene kachiumia bili president wa Somalia Batrima na president wetu na delegation chio tuikire karamu kana turinge twikire saini mantu ya turetekanirie oro ri turari Mogadishu na ituretekanirie mira yaambirie wita Mogadishu na into bingi bia Somalia na wakwendia Kenya na bichokae na ndehiu na muno bira antu ba Somalia bakwenda kwendia muno Kenya imakuyu nuntu bare iliare nene by Eliarea Indian Ocean dari nene iliwete Somalia na vai makuyu ya maingi muno na eta wa seafood bakwenda kwendia Kenya na Kenya niyo etianake makuyu kwa tutina thine thoko makuyu nuntu Kenya etianake makuyu itura makuyu kuma mwanka China na kinyabia kuria bakwenda bia kuria biturimana bitu wita nao na kwou itukwira arimi bambirie kwithuranira nontu nimechiumia bili wendia bwa mirabo kambiriria ringi orabo karimbere mira yetu tuita Somalia Mogadishu yau Mogadishu ya town ingi chionde ya tuita Somaliland na thai document ya chiende ka cha thirikari chuichu kuthuranirwa thai na kuibanga kenda brechumia bili nyumechumia bili to saina manto yau biashara wichoka na te biashara hiyo onka kinyantu akwenda wita kubidhi biashara ingi na Mogadishu bato wita no tutukudhiraniria agreement ile tawambasa bilateral air services agreement ile itikirakia nde wita nde either na nde chiandi unachukuya nde ya Kenya bwita una na lugha ya Kimombo yuni one kuthirania ande ki already draft ni rario by Tuesday team chetu ikethari kuthiria kenda tuchokera twambiria nende nde chetu chuo itana raite na pingamisi na chochi tukuya na kinyabiria bandege batu wita muntu nyama ntu ya migration ya kwilelo thai ya thirani ruayo wonka muntu tena atia na tena mibango engeme atukuya ya Somalia tukuya Kenya na Mkenya ni watu wita Somalia ya imantu ya kwilelwa na njire kidene na imantu ya reritwe na ya kadira kukatukwira ari miendi bambirie kuthuranira miunda baraba ina tuloi ibambirie wikira mirayo orui baraba tichaite mirayo ibambirie ocha itukweliano kwithuranira baba tere miunda ibachokere miunda baba ina mtumunda batanda ibambirie kwanda nuntu tekona twichoka nyuma ringi itukweliano na itukwa uchokiria murungu nkatho na inya murungu wanyambene no kirimara na gombe nuntu bwa kuma yuru kutuonera thina ira tutwire kuria akawachukinya mwisho na tuchokeria Uhuru Kenyatta nkatho na inya nuntu atarakia muno kwiba kuthilungana baitetie yuru ngari bakiwa bora bakarura thoko bamuitu kuma ibararakia na ara bakiwa ikarurwo thai itukomenya debu dotichi baria baitu manantu mwana ukifa manjo urari na akara ke bakiwa karure itha itwetere kura ikenda batu tuona wetera lakini untu bwe muno kenda antu bare thina kenda wona bwa kuwa sindo ni untu bwe na inya wenda antu bona thina kenda wona bwa kuwa siasene lakini ya uyo ndende tuyatia nyumetu doko ekuruka ne fort kana gwe onde rotwire utongeria kumirita i president Uhuru Kenyatta na batu team yawe batu thirikari-ini ministry ya agriculture
Ministry ya Trade and Industry, kuna tunanya PS Kaberia. Hiyo ndio kazi tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo tuchokia nkatho na inya na itukwirende Ameru. Ate Ameru ake kura cionde ciao isi asimio. Non tomante yau president yathirio saina ora kanenkeria really kenda tuendelea na ngweu oroka nenkerua really ya kuendelea mantu na kuhakikisha kila kitu iko sawa sawa utio ntubuita bukuthuka ithanda iki kurua bweya na iki usabo bweya oro hakikisha ya kubwithika utungi Raila Amolo Odinga tukweleano arabange bukumya kwe OR TV ne imwe ya Kimiru na tutikoro ni ntubu na RTV TV ne Kimiru au Ameru ibachwe intobinge bya kurima ibarekane na mantu amira kithane hathukire ni hathukire TV ne Kimiru kankurongwa TV ne ya Kimiru au wengwa na kwenda wakura cha president wa Kenya aira Ameru charuruku atwira bukanwa na amira etaibo achwe binge bya kurima iya bange baire nyantu kanona na mayani kana bukanona kaoa kureni unwe no bwe ire ara uo bukanona amira nende kithani ni thoko cha thukire chwe nimbi binge bikurima na tuturomba murunguro rero tutathikirire bwagure tuendelea na ngwe ya kuchwambi thoko na inkomenya ora mbwelesere ombere thoko uniwe karura mathoko yangi tuthimite tukona no ntumira ya kinya mugandisho tino etikinya ona chumare bonde bari yande ne dunia tino mirete kinya nzo kweleanwa ntakwenda kwa ria saidi tukumebutu kuwa yari kio kinya mugandisho ntunio capital ya uriwa mira ne dunia utino mirete tathia etikinya na itukumya thoko imwe ye ukumira na uchi ikumirete au na itukumya mikataba yengi tukwariria tona vira mira to wita itukumya vira mira imwe na yonte Ethiopia wita itana amwe orende twamenyere twamerwe kinya kuna nende twina nkinyo cha mwandisho ni u dene mire kuma inyuma nende no wita kuibanga na kwithuranira na muntu arare thina no na rika na thina birarona avitumira na njerenja kuibanga maisha yae ya runa okay sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki.